Kako neće država učiniti bez saglasnosti Srpske pravoslavne crkve. Mi znamo da, recimo, ja sam se bavila Kosovom i Metohijom i pisala sam pripreme za posetu ministra spoljnih poslova Jeremića svojevremeno Vatikanu u onom delu, naravno, koji se tiče Kosova i Metohije. Imala sam kompetentne sagovornike i dobila sam sve odgovarajuće sugestije. Ono što je bitno, znači što se tiče priznanja Kosova i Metohije, nezavisnosti od strane Svete stolice, ono formalno i zvanično ne postoji još uvek, iako uvek Vatikan uvek drži jedan otvoreni kanal, znači neprestano za to priznanje i radi na dva koloseka, tako kažemo, bitna, mada se pojavio i treći. Prvi je naravno zvaničan stav rimokatoličkog klera u samom sedištu u Vatikanu, a drugi je lokalno sveštenstvo i njihovo ponašanje koje je krajnje etnofiletističko. I bitan faktor zbog ovog nepriznavanja, to naravno se odnosi na ovo o čemu smo malo čas govorili, posle pape, jeste činjenica da ekumenski dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom postoji i odlično napreduje, pa iz tog razloga tako je odloženo priznanje Kosova od strane Vatikana. Da, što bi bilo dobro da oni to ne priznaju, ali eto, vidite, crkvena diplomatija ipak i radi i tekako intenzivno. A vrlo je važno da Vatikan zaista to ne učini, mada, znate, nema baš nekih... Sad se pojavio treći faktor, samo da kažem, to je da je Vatikan postao svestan opasnosti od strane islama koji je očigledna i sada uopšte postaje hrišćane, tako da i on sada igra određenu ulogu u vatikanskoj diplomatiji. Imamo li samo nekoga na vezi? Dobar dan, halo. Continue to hold. Nažalost, neko nima vremena da nas sačeka. Se vratimo ovoj tematikom kojom se vi zaista onako intenzivno bavite, a to je, samo da li ima neko ne. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. I srdačan pozdrav za gošću. Halo. Volio bih da mi kažete, gospođo, vaše mišljenje, ne da li postoje ili ne postoje dokazi. Da li je vladika Artemije sklonjen iz političkih razloga, a što se tiče dolaska papa, ubijeđen sam da će on ovdje nažalost biti 2013. Hvala, prijatno. Evo, ako želite da odgovorite. Ako je gospodin u pravu što se tiče ovog zaključka koje je na kraju izneo, onda bi trebalo da se tako adekvatno i pripremimo za taj dolazak. Da, a što se tiče ovoga što se dešava u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prosto neko vaše mišljenje. Ja sam se trudio stvarno da u ovoj emisiji nekako izbegavamo tu temu, jer bolna je tema, strahovito, ali ljudi prosto žele da znaju, jer smo svi vernici. Ja bih preporučila da, ako je kako moguće, pre svega samo vladiku Artemija i oni koji su u njegovom okruženju, njegovi saradnici, pitati takve stvari. Mada mi se da kažemo, vladika Artemije je raščinjen. Da, i to je tako isto predmet spora i nesuglasica, mi to onako po navici već njega nazivamo vladikom. Ako jeste iz političkih razloga, to ne bi bilo prvi put u srpskoj istoriji Srpske pravoslavne crkve i uopšte u istoriji pravoslavlja, tako da ni to ne treba da nas previše iznenađuje. Mislim da je problem u tome ipak definitivno kod nas Srba, što malo poznajemo svoju i nacionalnu i crkvenu istoriju, i evo daću samo jedan primer. To je relativno novija istorija. U vreme kneza, potom kralja Milana Obrenovića, imali smo slučaj koji je bio austrofil i po nalogu doslovce
Austro-Ugarske monarhije, smenio je i mitropolita Mihajla i čitav tadašnji sinod, u to vreme nismo imali sabor, nego Sveti sinod, i postavio dekretom faktički i to laika na mesto. A inače, to je nekako uvek važi to neko pravilo, smo patrijarhi uglavnom postavljali po nekoj političkoj liniji, mislim, kaže se to kao Sveti. A tek da ne pominjemo Vizantijsko carstvo. Ali ja zaista cenim ljude i svaki vam čas moram tu da priznam, odavno nisam razgovarao sa osobom koja na neki drugi primer, kroz neki drugi primer zapravo vam kaže ono što misli, i vidi se da ste se baš bavili crkvenom diplomatijom, to je ono, sve pohvale na vi ste se zaista dugo bavili belom kugom i to je nešto što Srbiju razjeda. Mi imamo prazna sela, nestaju nam i gradovi čak čitavi, natalitet nam je, ne de Bože. Ja moram i sebe kritikovati, ja ništa ne radim po to pitanju, tako da ali šta je to, šta se to dešava, zašto smo toliko potonuli? Prvo bih htjela da kažem, da navedem zapravo jednu, u stvari da opravdam ono što sam rekla, da su ove dve teme veoma bliske i povezane, da citiram jednog ruskog duhovnika koji je to izjavio neposredno pred Oktobarsku revoluciju u Rusiji, da je svako ko, odnosno da niko ne može da se bavi real politikom, a ovde zaista nema druge nego real politika na delu, ukoliko nema sposobnosti za mističko razumijevanje i poimanje svih pojava i stvari. Pravo, kada svakamu častu potpuno pravo. Mi moramo da znamo da sva rešenja svih ovih postojećih problema se nalaze u trećem spratu civilizacije. Navodimo ovo, to su čuvene reči našeg poznatog episkopa i duhovnika blaženo počivšeg Danila Budinskog, koji je uvek navodio da je čovek trospratno biće, a da je i civilizacija također trospratna. Pa imamo na prvom najnižem spratu tehnologiju koja odgovara materijalnim fiziološkim potrebama i telesnim čoveka, da postoji drugi, viši sprat kulture i treći, najviši, to je sprat kulta, i da od ovog trećeg najvišeg sprata zavise i ostanja onog najvišeg sprata kulta, dakle kome se Bogu molimo i na koji način se molimo, zavisi i kako je stanje ova druga dva. Znači, ako hoćemo da nam ekonomija procveta, materijalno blagostanje, ako hoćemo da nam nacionalna kultura, koja je takođe pod okupacijom kao i ekonomija, mi moramo pre svega da obratimo pažnju na onaj najviši treći sprat, na naš duh, i da odatle, krenemo. Dobro, ajde da vidimo, jesmo li posrnuli duhom? Ja mislim da jesmo, jer znate, u svo poštovanje ovih televizijskih programa, ali činjenica da naš narod obožava da gleda reality show, gde se onako zaista ubija taj duh, a ne znam zašto smo tako skrenuli. Zato što je to ono što se nudi. Dobro, ali evo, ja se recimo tu ne mogu da složim. Vi imate u ponudi na kabelskoj televiziji 70 različitih programa, a svi opet okrenu da gledaju Farmu. Zašto? Vjerojatno zato što je za ovo drugo potreban izvestan napor. I to je suština asketizma i podvižništva. Dakle, napor, pre svega ono što podrazumemo pod religijom ili verom, obuhvata celokupno čovekovo biće, dakle njegovu volju, njegov razum i njegove emocije. I sve to treba objediniti da bi čovjek postao jedinstveno biće, celovito biće. Dakle, potrebno je racionalno saznanje, znači svest o tome šta treba postaviti neke ciljeve. Je to malo stvari kućnog vaspitanja? Naravno, i obrazovanja, školskog sistema. Sad ću da vas pitam, možda je malo banalno, ali činjenica je da uzmete čoveka koji ima 45-50 godina, znači je zreo čovek. Radije će gledati golotinju na toj farmi, ali neće, na primjer, da okrene, ne znam, History Channel, nije ni važno. Zašto? Da.
Pa zato što niko nije verovatno razgovarao sa njim i objasnio mu da to ne valja i da postoji alternativa, nešto mnogo bolje i nešto što je mnogo važnije. Kako prvo 50 godina to da objasnite? Rečima. Znate šta, mislim da mi smo pomenuli crkvenu diplomatiju, pa smo pomenuli ekumenizam, a nismo pomenuli ono što je različito od svega toga, a što je mnogo važnije, a to je spoljna misija crkve. Mi smo sada, ja sam to negde i napisala i objavila, pošto sam radila nekoliko godina kao veroučitelj, i to je uloga veroučitelja sada ravna apostolskoj ulozi. Dakle, mi, samo što je situacija po meni mnogo teža, jer apostoli su tada nešto novo objavljivali i svedočili svetu, a mi sada imamo posle 2000 godina nažalost ono što je zaboravljeno ponovo imamo obavezu da i potisnuto da uspostavljamo kod našeg naroda. Dakle, mi pre svega i sveštenici koji su ni to narod, eto verovatno možda nije čuo, sveštenici su oltarsko sveštenstvo, znači klir, a mi vernici koji obično nazivaju laicima u crkvi, mi smo carsko sveštenstvo. Jedino ne možemo da vršimo bogosluženje, ali možemo da svedočimo istinu evanđelja i osnovnog materijala. Ja mogu da se nešto pošteno pitam, s obzirom da, evo, slušalci na vezi, ali sam bih vam zamolio sačeka, trenutno božićni post. Šta mislite, koliko ljudi zaista iskreno se pridržavaju posta i na neki način pokušavaju da dosegnu tu taj neki duh kroz sam post? Mislim da statistički gledano više nego pre 10 godina. Sad je pitanje koliko ti koji poste znaju šta sve post podrazumeva. To je ono ključno. Da, i da li poste po tipiku i da li imaju blagoslov duhovnika za post. I kad smo već kod problema bele kuge, treba pre svega postaviti pitanje da li ovaj narod zna šta podrazumeva pod 10 Božjih zapovesti, kako ih tumači, da li ih primenjuje i kako razume svetu tajnu braka. Vi ste uzeli sa 10 ljudi i rekli im da vam nabroje 10 Božjih zapovesti. Šta mislite koliko bi znali? Nažalost, bojim se da bi rezultati bili poražavajući. Ja sam radila recimo u 9. gimnaziji gde sam bila veroučitelj, neku vrstu ankete među učenicima i pitala sam da li znaju, govorili smo o Miroslavljevom evanđelju, pitala sam ih da li znaju ko je bio taj Miroslav. Znači, vrlo prosto pitanje. I obrnula čitav krug, znači nedelju dana u svim odeljenjima, dok na kraju jedan učenik posljednjih dana, tako u petak, nije u prvom razredu gimnazije rekao ko je bio. Sa ovom suprugu sam onda koji je profesor univerziteta rekla, pa ispričala to i on je rekao, pa ne treba da se čudiš, verujem da kad bi krenula kroz univerzitet da postavljaš isto pitanje, takođe bi se među profesorima našao retko koliko zna. To je najveći problem. Da. Dobar dan. Dobar dan i srdečan pozdrav gošći Radija Fokus. Htjela sam da pitam da li ima ikakva saznanja, da li država Srbija posjeduje tapije vlasništva crkvenih imanja i crkvi na Kosovu i ako posjeduje, da li su se u bilo kojim razgovorima te tapije stavljale na dnevni red vezane za vlasništvo, pa samim tim i za pripadnost i crkava i crkvenih imanja na Kosmetu u državi Srbiji. Evo, to bi bilo kratko pitanje. Hvala na pitanju. Pitanje je od suštinskog značaja i ja sam ga vrlo često potezala dok sam imala prilike za to, jer država, odnosno Srpska pravoslavna crkva je naravno vlasnik i po katastru i postoje naravno dokazi za to, a država Srbija skoro 58, blizu 60% teritorije Kosova i Metohije. To je, što se tiče imovine Srpske pravoslavne crkve, Direkcija za restituciju je donela sve odluke, odnosno rešenja o povraćaju imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Međutim, naravno, nije mogu
mogućnosti da tehnički sprovede ta rešenja i nažalost kao što je slučaj i sa društvenom i privatnom imovinom privatnih fizičkih lica, a i crkvena imovina spada u privatnu imovinu, još uvek mnogi vlasnici nisu ušli u posed svoje imovine. Ja sam imala ideju da se sa tom argumentacijom kod međunarodnih organizacija, pre svega Ujedinjenih nacija, pokrenu određene odgovarajuće inicijative i eto, to je sve ostalo na idejama. Ja moram da se